iklabishi obeetroot ocarrot nani ingane zakwethu akufakwe nomlayini owodwa nje egcekeni awodwa nje ngosakulayini egcekeni sicelela impilo kuNkulunkulu ngoba ukulima lokhu kucela impilo kuNkulunkulu niyazi ukuthi zonke lezi zinto ezibhalwe lapha emaphiliseni ubaba uMbrange lo ade khuluma ngama medicinal herbs niyazi mina ngakhuliswa uZulu Menyanyeni wayezalwe ngo1895 ushone ngo2007 nganikezwa umsebenzi wokugada yena ingakho ingane yami mina namhlanje imayithi 15 years ngoba ngaze ngaqonda sengimdala nganginikeza umsebenzi wokugada leli khaya kwakuhlelo lukaNkulunkulu ngoba engikwazi akukho encwadini mina ngikhuluma ngomuntu ongakaza afunde 1895 izinto engizaziyo ngempilo yendoda zikhe encwadini angaze ngiyibone indaba uyazi ukuthi umuntu uyajuluka azajuluke ngisho enyaweni lithi ikhehla ukulima kwenza ukuthi kukhona ezinye izinto eziwumsoco wegazi empilweni yendoda ezitholakala ngokuthi zingene ngama sweat pores uma usebenza inhlabathi wathi isizathu sokuthi nibone abantu abadala abaningi bephila isikhathi eside ingoba babelima so lokho thina namhlanje sithi hayi umuntu ahambe yothenga amateka athi ufuna ukujoga into esimple lima ulayini owodwa oanyanisi uhlakulele uchelela amanzi akekho umuntu ongagezi ngamanzi at least awu 5 liter every day uma ungawachamelanga lawo manzi hamba uyothela lezi zitshalo ngoba uanyanisi awuboli for 6 months okusho uthona for 6 months kuno 120 ongeke uspende la ekhaya times 6 that's more than 600 rand that can go somewhere kunokuthi bafowethu sibe ngamavila sicabanga ukuthi izinto sozenza social media noma siyozenza ngamafoni bakhona bakufundele lokho ikhona insizwa ke thatha ikhuluma izolo lapha iziyaqeda ngayizwanga nansi ebikhuluma ngendaba yezinto zo digital and 4IR and all that mina ngiyindoda yomZulu engane zakwethu ngiyindoda nje yomZulu ekhuluma nje umqondo wayo kuphela I'm one of the super mentally strongest people abakhona emhlabeni ayikho into ongayenza to bring me down ayikho mshaye yodwa because into engenza sure ngayo ukuthi ngeke ungenze lutho ukuthi mina ngikwenze lutho so nesiqiniseko sokuthi ngeke ungenze lutho kodwa wena wasuka wathi uzongenza into ethile uzophambana ke nami kabi uyabo so ke ezinye zezinto udadewethu ade ezisho la umntwana angithi indaba ezinto ade ezisho lapho ukuthi ake siqinene emqondweni ngoba ungayifuna into oyifunayo ithi noma isikhona ingakho abantu abaningi abathola imisebenzi emihle bayone ayivula inkampani abenenhlanhla ahlangane nabantu abazomsiza njengoGoogle lethu xaba ayona inkampani amthatha uGoogle lethu xaba amxhumanise nabantu ahamba ayoyibulala yena ngoba akaqinile eqondweni ucabanga ukuthi khona umunye umuntu osazokwenza enye into mina la eSwatini ngiyafika angazi ngiyaqala ukufika kodwa nginganithembisa ukuthi mangihamba la estradini akekho umuntu ongangisukela ngoba nami ngeke ngimsukele kodwa uma kongisukela nami ngizokusukela uyabo so that confidence you need it uma ufuna ukwenza izinto ngoba ngeke wenze lutho uhamba uxolisa noma ungenzanga lutho ubhuti wami osuka la ukhulume wayikhuza ugoba wathi akufanele sifaka abantu sikhulume ngokuthi ubhuti goba akukho esikonile asikhulumeni ngokukhululeka ngeinto zethu abelungu babamba ama conferences kanje baplan ukuthi iAfrica bazoyenzani baplan ukuthi bangayenza kanjani abantu bakhona basuffocate they have these strategic meetings where they sit mabebona iproduct yakho uma kuyaqala nje iproduct yakho singakusupportanga thina yaqala iproduct yakho yadlondobala singakusupportanga thina abelungu bazohlangana ngale be drop iprice ngo half walezi icathulo isayidolo bese beqala bekhipha ama adverts ashoyo ukuthi iTurface versus esethu sicathulo bese abantu bakithi beyeke bekhohle ukuthi ugoba wayeme phambi kwabo ethi nasi isicathulo somuntu omnyama so abelungu they sit in these strategic meetings bethi bazosuffocate kanjani thina so we shouldn't be afraid ukuthi simela sithi nathi njengabantu abansothu singaba suffocate kanjani it's a war. That's right.
ofuna ukuphuma la kule meeting ahamba ekubelunga ayothi abantu abamnyama ade behlangene bethi ngani ikhona akhona ama conferences inqwaba amanye ahlala la eCape Town emkhunjini amanye ayihlelele koBerlin ayekhuluma ngathi sake senzani ngawo hamba wena uyoba ileyo nto thina sizoqhubeka sibe yithi every day unapologetic siyithi sinjena and we can't change ourselves siyithi so asibe yithi every day mina from today I will never ever go and buy the shoe from Gem, Pep or whatever ngithenga kunangu from today for all my 8 kids sifuna ukuthi senze njalo ngabuya ngazomtshela uGugu lethu uXaba ngathi njengamanje siqale abantu benqena siqala ukubatshela ngalento nonkosi namhlanje we have more than 43 people abala eDokofeleni not even eseyimbuzi kuphela khona eseyinkomo khona esokulobola khona esokwakha izindlu khona eseyingane zesikole school fees kukhona esokuhlawula ngoba kwenye izinto insizwa ungafuna ukwenza ibusiness makukhona intombazane ethethiselwa wena komunye umuzi ngeke uye phambili trust me uma kukhona ingane ethethiswa every day izikhali ingane entombazane ithethisela ukuthi yazala ingane wena uyiphikile ngeke liye phambili business don't even try to start business ngoba uzoba ixoki usihluphe la kanti ubone ngoba into yakhe ayiphumeleli uvinjwe izinto ezenziwa wena siphuma kubantu besifazane sonke siphuma kubantu besifazane